Macam YB Raf sendiri pun waktu dia menteri dulu, dia nak buat atas anti Alibaba. Kemudian dia ada IKR. More or less dia cubalah nak make it benda tu lebih transparent. Lepas tu kerajaan pula setuju nak buat pisahkan pegawai negara dengan pendawaan. Cuma timeline dia tu quite panjang lah sebab ada 19 akta nak kena amend semua. Don't you think kerajaan sebenarnya tembak pada akar yang sebenar? Cuma yelah timeline tu arguably lah. Tapi list of benda tu compare to sebelum ni, political will tu cukup jelas. So I think saya nak tanya YB lah. Kalau alang-alang bertiga kan, saya nak tanya YB. Kalau kita nak Semua dah bincang awal. Tak, saya tak kenal siapa dia. Tak ada. Saya rasa lagi tepat dengan YB lah sebab yang bakar menteri bukan yang bakar moderator. Cuba saya nak tanya, kalau contoh kita nak bunuh orang YB, kita geletek. Janganlah bunuh orang. Contohlah kan, kalau kita nak bunuh orang, kita geletek kaki dia, kita pancung kepala dia. No, so you're trying Sekejap, to say YB jawab dulu. aku tak tahu, aku tak pernah berniat nak bunuh orang. Tapi maksudnya the point ni adalah the logic yang kita boleh ambil adalah kalau kita nak bunuh orang, of course kena go through. You're trying to say that basically prevention is better than the cure. No, I don't think the kalau, prevention. Tak, maksudnya kalau ada masalah, sesuatu masalah, pergi kepada root cause lah. Yeah, technically itulah logiknya. Yeah, So, so but what is the root cause? the root cause is, I think we all agree the root cause is a lot on executive power again. Macam saya nampak the issue adalah I don't agree with that. Okay. Tapi Sebab apa yang agree? No, kembali kepada soal contohnya kalau corruption kerajaan kan. Dulu I think about 10-15 years ago lah kan. Masa aku mula-mula lah take up the role untuk expose skandal dan corruption semua ni kan. Masa itu, in fact when I started, niat aku masa itu sebenarnya bukan semata-mata untuk tunjukkan UMNO ni korup ke apa. My concern masa itu ialah kerana terutamanya orang Melayu, dia memandang rasuah ni sebagai sesuatu yang okey. Jawapan selalunya ialah tak apalah, paling kurang kita dapat. Apa masalahnya? And then it's like if you go through surveys and studies after studies, and this was 2010, 2012 kan, kaji selidik dan kajian akademik mengenai sikap budak muda universiti ataupun eksekutif muda yang mula kerja kan, sebenarnya the incidence of corruption is higher than the older generation. Maksudnya benda itu berakar umbi dalam culture kita.